watukufu wanzani kaonga mlungawe matangazo ya heri daula Tropic FM. Aksida nziro ya jirie makatianu oskoleo inu tarehe 10 ya November mahazizi 2020 na salung wadaraja jaju ya wanu ya bango alhambu ina aina ya katikati kao danguha sha nam rikanza rijue nso rikanza rijue kao shidu ushudia za hang sidan karjaka banu rashudia katika mashangano wotini yao jao nam alafu na shangwa la rishia eta nam la kuenda mbio rije jero hunu mwanamume mumbango paru alimbeli zilikofanya hazi hunu anduza Raul de la Pierre alafu ilo jibuka wedira dunga mahadisi ndaka hala honze alafu haja hangu ha hunu ngwenza he hunu apo ukaya bahe katikati inu jao yangu ha hunu ngai jao donc kwambe se chauffeur jokrika ka usiu hambese au haka henda mbio mana accident saranga dabana ya accident saranga opo juu bana yeye haono mbese wale galla yo hamwanzo ndia tawe kujahu le garillo la ka humde malimseho ja abu jahuna abu kabatsudi sahata e chauffeur haudi apashe ya limbeli ziare wembangwa we limbeli wembangwa wo mumbangwa wako garin kabatsarnda rongo alhamdulillah rabbil alamin yesi wayare mawona wandu wambale hu ndol pitali ay ho garin shabo hu katsudi sataka tutoka wo wacheni wajeni wazabende huja mjeni abali wa mzima hariola mjeni wangu ay haza izimbanki abali wano wandu wa mazote watukufu yabo rihisa harmonisaoni ngarinjia magarini rimoniseni accident kao itiri oskole wenu baina ya wanu mbibo jujili armepo ya bangwa ajali nziro ikawa mwananyasi ya limbeliz wa shi bangwa lambu haremane katikatinu idangwa ya banu zelera nezinu hizo yabona rombe mizungu ke havuku nano wandu wakabanu amma zembio ngizo hawe njiga sio mjini bagwa badimane daula Tropic FM la station du soleil garimbushira oni khairi na salama na amani yabori biribanu riwondo ya ferinu rikaula dhimu batu rifanye mapicha na uomba Mwenyezi Mungu ike ezabira zibiri alimbelizi hakoza shangu jo undana na unono wakati wasaya waila